Evo, tu sam u zidu inkopao rupe i tu sam umatio dugačku šipku, jednu koju sam ubacio ovako, zaglavljivo da mi to ne može provaliti se. Ta neka psihoza je bila prisutna svaki dan. I onda čuje se malo da je neko i ubijen, nekome je bačena bomba. 230 ljudi ubijeno na Banjalučkoj biskupiji, a nikad niko nije odgovarao za to. Kad god odeš u Banja Luku i kad prelaziš most u Gradiškoj, srce drugačije kuca. Nije ti jasno zašto si morao otići. A još je nejasnije zašto se ne možeš vratiti. Do kada? Nemojte nas žive zakopavati. Želimo i dalje živjeti i želimo ostaviti sa sebe život, a ne smrt.